Ebigambo Reverend Father Ambrose Ngahamera birenaje guzo kutungo Father ubu yatungirisha bitehwira hakashozi Nyamtanga kandi abirenatambe kitambo cha misomo makagabo muri Rugarama Nyakashoga district ya Shema. Embabazi za Mukama witu Yesu Kristo okunda kwa hanga patri no kwatanisa kwa mtumo rukwera beni mwena zile kwa abana wangu ni muziro yeyizobe ubene mungu n'umwuga muhangu munonga gukora umwana wawe nchagara kwarabe tokamanya yaba naiza kuba munyadini yaba naiza kuba sacerdoti yaba naiza kuba sister yaba naiza kuba kana we azungu tumufumbo kandi niko ku Father yayegesa edini letandikiro muka umwana atakwija kugiha muhanda atakwija kugiha ishomero abana twaba tuborire muri bagira kutina ruhanga kandi nibagira nation zo kore bibi. Reverend Father Ambrose asimire ruhanga ahabwo kuba umusasorodoto butwire manye chine chikoponche shagama yanje shagama yenda ganensya kandi yo butwire batahi basasorodoto mukimaye ngabaza yitwa data abazo musasorodoto bagarata nyuma kandi ibyo garata nyuma ngaro ati amwe cyo turebera aha musu akajire ko uko turebera ivebe mwena bazaye twardaye mwena bazo yiswa data twardaye mwiri wagume mwongere zindi. Father Ambrose akatanduka urugendo rw'ubusasorodoto mu mwaka w'2014 kandi aruhendira umwaka ogu konge cyabire nchisinga yo kunsinga munonga ni party eyo kushemerwa kurunchi kuringahi oko bichire Francisco yabire na ronda perfect joy. That's the only part that touched my life up to today. You traveled to St. Charles. Akuwaktume tuganira wagira ngo ukota muzabigere. You suffered, yes, but remember that there is no good fruit out of easy ways. Ngenda kubahamiza mwena baliyaha ngo muntu weno ragumena areba Father amuhe kitinisa buri muntu weno arebe Father amanye ngo muntu ogwe notorine kandi Father agent staff kwe kunginye nishomero bagira ngo bakurete icyonco cenyina nto ojirize rero obundo kaguma n'umwe wamutute oguba mugabero mukereziya yakakoba eyarkwija kuba nahereza konka babasa omugani makoro muri Shema abakristayo barabwirwa kurekeraho kuroga hamwe no kutwariza kubi abana babagenzi babo ebigambirwa hamukorwa kuja kuzecero cha Mariamu ahakanisa yakasana cha of Uganda. Abashwerine nabo barabwirwa kujunwa omurabo go rutera abakazi okukirana munonga abari kutuntuza abashija icyo kubanza no kugira ngo bikirize Yesu abo mujuna w'amagara gawe abo ko umukazi ko kweza kwikiriza Yesu Kristo yabo mujuna w'amagara gawe chukuretera wamanya kutanisa ikibi na n'icurundi Ikibi neco ntwega mu kureberera makagitu ukureberera cye abana bitu no kubashomesa nangwa no kukunda abashija bitu habo kuba nico cikuru munonga twaba tukunzira abashija bitu bitwereza ushaka kugireka n'iki amakoraga gasha kwa Michael atwakire